Ultra Integrated Territorial Organization minta kasih po kejenglam General Secretary Sengkmi wa wanbun endakar bat uloya sanwar kilalet ban ujor syak Meghalaya Human Rights Commission halor ke jahar kabla bu nedo kasantare gunaitung ahrajar pesan ban dawa khangno yaki Wheat Bridge Kam Forest Checkpoint but yaka Rata Chera Forest Beat Office jong Giant Hills Autonomous District Council kuman chupen kan mau baka seng kalabo ya kata ke ejahar persha ya ki tei ki khardap ka JCDC hadir balayo ya ki jubab lingba ka RTI ka bala kado baka JCDC kam shimla IT ne thung ya nu ban penyat ya kata ke khardap bat saka weiru baki tei ki khardap kem shimla yo jingbet naka Ministry of Road Transport and Highway lani naka National Highway Authority of India ban bo ni shna yakinu ki khardap haka National Highway alor kani naka liang kaseng kala ujor saka human right ban lap naka ekadaw baka office Superintendent of Police East Jaiñtia District kam shimla le ay halor kate ke ejahar kabala dep ban ay nado ka santareng lapen kot ka kerwak mau ni kena liang keseng itu ada santarik ku ditau benai bila wan book away ka ejahar apo Superintendent of Police East Jaiñtia District halor bandawa ban khang kredit yaki atali checkpoint jongka Giant Hills Autonomous District Council Forest Check Gate Kabupaten Hapo Sunapur bat Rata Chera bat halor kani ka ejahar nakaliang jongka office jong Superintendent of Police East Giant Hills District kam shem la AA kam shem la le ikdan kam kat kumbala kedeu haka ejahar ka kata kedai ka mat ka banongkom kecing dawa jungi halor ka nika ejahar ka baar pada bangi dawa ba kini ki boro artli kini ki forest checkpoint kam Wheat Bridge bekidi ban kan khadep no namar ba kim shem la yo jingbit na ka Ministry of Road Transport and Highway lani na ka National Highway Authority of India mat kukum mala kedeu haka guidelines jang ka Ministry of Road Transport and Highway kinu ki jingtail ni ki jingsna ki khadop ki ba bo haki silenter ki surok ba National Highway kimla ban bo lali kimla ban penyeng klaim dayo jingbit klaim yo permission na ka Ministry of Road Transport and Highway di halor ke dikenogrim i matakasngi nilawan ban ujor sisisindan siya ka Meghalaya State Human Rights Commission ban na ikudon kam ban wat yiki daw halor ke dikenogrim ba nakalian ko office jong SP East Giant Hills kam simla le ikudon kam tani kam simla budin yakani ka ejahar pagila file na do santrik upnay ban niyo jong ahjar apsan